Presiden ke HSPDP ba KP Pangyang ulapan pau ya kajing menjur ba jing kemen hai kilat pathai khubor halor ka rai juga sorkar hapo kajing alam jung menteri rang ba Konrad Kisang ma bantur syakmat emban phaidin ha kajing penteri kam ya ka mangkam roster policy nek benta kiriu lom kajela uba Pangyang ula ong ba ke HSPDP kara yo pediang ya ka rai juga sorkar office memorandum bathamai haka khat artarik ujemang par ya ka roster policy in penteri kam nang ni syakmat emban phaidin kumbala dawa regi seng bhalang na ki rilum garu ban pentre kam nadu kasnam khat khandai spa hinyo phuar ula ongru baka sorkar MDA kala penben ya ka office memorandum jung snam khat khandai spa hinyo pusau kabala rai ba ya ki kam ki balait nadu ka te kasnam ka bahap haka baha jugi achik la ban pendap de ki rilum kani ka jela kani kamut ba ya ki kam bala dap thung nadu ki te kisnam khat khandai spa hinyo pusau la pen scam bat penne kumba ki long hadu menta nang ni syakman en penteri kam kat kum ka baha balamang ya kiri ulum kani ka jela si menta ka singi jong ka HSPDP nilayo ba dikren kat tuk na teli ki kam ki bag tai sani bha away kadai hagwidai bat ka reservation policy kabar kadai bat ka UCC hagwidai bat ka reservation policy roster kum ka parti ning kong ai ning pau isungu ya ka sorkar ba kani ka sorkar kalala ban pendep kat tu kani ki benta ki badai pat ka distribution roster kabening kong kalong ba misungu ba ka sorkar MDA 2 kala amen no ya ka clause D jong ka OM ka basipo tarik me arjar puar halor ka tu ka benta ka ba yedei bat ka cimpen pe kam ya ka reservation roster de katkum kajing ya danlang jong parok ki political parties haka pinla haka minutes jong ki all party meeting ar pnaitari kume arjar kulai bangi laya telilang jong barok political party lain no go BBP kam dan mentah haka tuga sina marba ka abstain ya kajing ilang jong ka party all party meetings ban pentri kam pan pentri kam ya ka roster in prospective manner not in retrospective manner te halor gani ngilayo ru ya ka OM ka batmai kat sautrik Jun arjar kulai baya katei ke jing pentri kam ya ka roster kalong ha ka prospective manner te ya kaning ben pau ni sumu ya ka sorkar ka bal shim ya ka teka jing ajung bot ki all party meeting ka arknai trigume arsyar pulai ka ba arpat hadin ke jing kren issue ba ka sorkar MDA 2 ka arpun nyotrik jong Jun arjar arpulai kala penbagiru ya ka OM jong ka kat knai spa new house kat kena sepak ni busau kabo ong babaro kini ki vacancies ki badai jong ki garo kategori bala ban fill up da kinu ki judge menteri garo la ka dei na ka state ni Bombay na ka state tiya kaniru na ka liang ka government deng ba cabinet akaba mangi kung party don way minister pa clear bangili ui but dangnin ka singiru ngilawat yung tip bakan sa notification ba nadu nang ni syakman ya baro ki vacancies jong ki garo kategori en pendap da ki briu ki badai hapo kajala me kaliahi te halor kini ngisu nang ban pendap bakat kum ke jing tha ke chairperson jong ko all party meeting ban wanra ya ki suggestion sha ka sorkar ha ka ba kan expert committee kan ha ban kami te menta ka singi ngim pa la ban IFI ya ka yaki jing ajing bot jing perkhot namar ba barok ki bangi layo lum na ki remember hadum takasi kinang don ki bangi haban pembai khamba handre ya kaning sa pentip syaki lat patai ki word chofi ber pintip syaki pai ba perkhot ba ke SPDP ka don kendia por ban trei pendap yang lega banta syab ni submit ya suggestion syaka sorkar jela halo ka resolution policy kita gilong ki penta ki don takasi panikret.